Good day, audience. Today I'm going to teach you something about. Let me just get to it. Primary colors and secondary colors. Afrikaanse mense, goeiedag. Ek wil net sê ek wil julle 'n bietjie leer oor primêre kleure en sekondêre kleure. Nou kom ons begin met primêre kleure. Let's begin with primary colors. Okay, I'm gonna doodle it. Okay, first we have red. Remember, we are at primary colors. Sorry about, okay. Afrikaanse mense, onthou net, ons is by primêre kleure, soos rooi. So ek gaan nou rooi gebruik. Hierdie is so rooi. Okay. En ons het geel. Geel. En ons het blou. Blou. Ek gaan maar net enige blou gebruik nou. English students, let's begin with primary colors. Primary colors consists of red, yellow, and blue. Do you see it? Okay. Okay. So we have red, yellow, and blue. So ons het rooi, geel en blou. Okay. Nou laat ons gaan na die sekondêre kleure toe. Secondary kleure consist of groen. Mense mooi groen kry daar. Groen, nee. Pers, was pers. Pers en oranje. Okay. Okay, English students. Secondary colors consist of green, purple, and orange. So it's basically this one, and this one. You see this one? Yes, this one, sorry. Now can I ask you some questions? Okay. Wat nodig jy om oranje te maak? Skryf dit gou neer op 'n blaai. Ek gaan julle 10 sekondes gee om dit neer te skryf. Sorry, ek is 'n bietjie moeg. I'll give you 10 seconds to figure it out. What makes orange? Okay. Okay, what makes orange, wat maak oranje, is rooi en geel. So is hierdie eentjie en hierdie eentjie. Okay. Laat ons begin weer. Wat maak pers? Ek gaan jou 10 sekondes gee om uit te figure wat pers maak. Ek gaan jou 10 sekondes sorry. I'm going to give you 10 seconds to figure out what makes purple. Red and blue. So rooi en blou gee vir jou pers. Red and blue gives you purple. Nou gaan ek julle nog 'n vraag vra. Wat maak groen? Now I'm going to ask you again. What makes green? I'm giving you 10 seconds to figure that out. Sorry. It begins now.
what makes green is dun, 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 blue, and yellow gives you green. Blauw en geel gee vir jou groen. Amen. Sorry for the disturbances. And yeah. Have a good day further, audience, and whoever is watching this. Amen. But laat ons begin weer. Kyk hier, wag. I forgot something. Wat is warm klere? Warm klere is like 'n rooi, oranje en geel. Koue klere is soos blou, pers en ek dink groen. Maar donkergroen, sorry. So, warm colors are red, orange, and yellow. And cool colors are blue, purple, and green.